Meni qarab turla tizilip meyli barına turup turla. Hazır boldu. Hazır 2 minuttan ketebiz meyli. Hazır men elge atчет kılıp koyun meyli. Betiңерди алиңди өчүрүп коюм айттым а. Мына кыздар бөлөк, балдар бөлөк тургула кана. Кыздар бияка өткүлө, кыздар сол жака өткүлө, балдар бияка аралашпагыла. Бисмилlah, elhamdülillah. Bugün 26 avgust 2025 yıl biz Жалауат шаарындабыз. Жалауат шаарында окуган жана жашаган Индия, Бангладеш, Пакистан, Непалдан келген студенттердин жана мугалимдердин каржылоосу менен ошондой эле Оштогу жамаат бар, кайрымдуулук жамаат Ихлас Юг деген жамаатынын колдоосу менен ошондой эле бизди тааныган, биздин ошо кайрымдуулук иштерди көрүп келген мусулман бир туугандардын колдоолору, салымдары менен биздин себепкер фонду бүгүнкү күндө биздин тизмебизде турган, такталган, ишеничтүү көбүнчө эле 90% эле бүгүн ошо аталары каза болгон үй бүлөлөргө бүгүн Жалауат базарынан азыр кийим кылган турабыз, азыр базарга киребиз. Мына бада экен. Ne okudun boyda var? Ne okuyacak? Fırtına okuyacak. Sen ne yapardın? Değil mi? Dayak kazı. Ne kazı? Ne oldu? Şunu aldın mı şunu? Non, on va pas se poser. Они говорят, что... İçin kıspadı mı? Hoş ne? Niye? Hayır, başka fasulye değil. Verin bana. Kim kaldı? Markası. Ya malada suçlar hemen giyip çıkalım var. Ne suçu da ha? Merhaba. Birinci oturuyor, bir ilaç veriyorsun öyle geç ya. Lan derttim sen. Прям шум gibi kara. Benim bir böyle büyük oranda kıynarsın lan. Nasıl dinleyelim atmaya kaldı. Dur. Basık var çatak bir az önce çoğunda. Sıkıyorsun oldu. Çek çabuk. Anlar bir paket. Gidelim. Kuşa çalan kap. Benim kısmadı. Ne olur mu onu? Kızım. Baya bir bana geldi. Üç var. Bana sayılıyor. Ciddet barına değil sonra. Hep sonra. Birden verile barına cennet. Yok az biraz tane. Verile barına. Ver. Allah birden alıp giderler. Ciddet barına. Aynen.
Elhamdülillah, Duyungut Kayrımdılık Fondu'nun çoğun salım menен karşılaması menен, anın içinde şu jetekçi ser, Şahit ser, India, Pakistan, Bangladeş, Nepal'dan gelgen studentler, mugallimlerin karşılaması jardam menен bugün bizim tizimedegi turgan atası kazılgan üylөрgө bugün кийим кылдык. Кийим канча берсе, Алла Таала эселеп кайтарсын. Алхамдулилlah, сегодня 26 августа 2025 года мы находимся в городе Жалабад. Благодаря благотворительному фонду Doing Good, благодаря тем средствам, которые пожертвовали учителя, преподаватели, студенты, которые живут, учатся в Джалабаде и которые приехали из Индии, Бангладеша, Непала. Вот благодаря их помощи сегодня в Джалабаде наши вот нуждающиеся семьи, у которых еще отцы умерли, смогли сегодня им закупить нужную одежду для учебы, для школы к сентябрю. Мы благодарим, выражаем благодарность от имени родителей этих детей фонду Doing Good и Şahit Serу, Şoyip Serу. Sizlerge çok rahmat, Allah razı olsun. Köp yaşanız. Allah razı olsun. Çok rahmat, Allah razı olsun. Kudayım sizlerge den sağlık versin. İşinizlerge ilgili koştolsun. Çok rahmat, sizlerge Allah razı olsun. İşinizlerge ilgili koştolsun. Rahmat, Allah razı olsun. Rahmat verimeci, Allah razı olsun. Allah razı olsun sizlerden. Kollarıma yavaş suyunup ne olup kaldı. Çok rahmat, ne oldu sonra oyun etkili. Kollarımlardan hurmasıyın görüp jürörgüler. Bizge bir diyorsa Allah'ım sizlerge min diyorsun.